Assam Assembly long ke chengsi Karbi alam pen simi ke deng dun theka puthak Karbi lami pen kachuru kipi. Borjan KCS zone ki thir thiba dim klong ram ke pangthai sai ke deng pon. Puna Intia Chor Rosmi Bepia Hemtun Atum Kiduk Thektik Arjulong si social worker Prodip Terang ning ke mi pen kerap ki pajertam. KarbiAnglongLIVE ke lang do anarat phanstami kardom pajeriglo. Nili birta thanang phisami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi tha. Assam MLA atum pen aruni phaing korai siani Assam Assembly sai hemalong semi ke dengpon. Laso semi ke dengpon along KarbiAnglong pen bangpho MLA atum ta Karbi alam pen si semi dengpon lo. Assam Assembly a hem kang thir along Karbi alam pen semi ke dengke non henlo ke chengsi lo. Lason si Assam Assembly along methang Karbi alam ki pen semi ke deng dun lapen non aphong ki haidun MLA bangpho tumaphan chot si thekpon long lo. Lake MLA mate KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Ramrong hangpen kidam tang ningkan isia prang pen Karbi alam pen ta official deng ponang jipu kabor I pensi kichunlo. Nasinon pen ke Assam along ta Karbi alam che thangdun po. Napuson mission asai ke klem pon thekpot Karbi lamirami tirpi me phu khorsing ti pen churo pajerpon. MLA mate KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Ramrong hangpen kabor I pon si Karbi alam ta official padeng ponlo. Lasinon ke ajara sa hemalongle lu bidamji pustame Karbi alam pen ke tokpon si kimi lapen hi thi kulat sa hemalong ta tarpang thekalong Karbi alam tokpon ra bracket pen areng ke logalam tokbom thuason si kimeji pusi Karbi lamerami tirpi kongchunbang onteron pen ningje ponthu lalo nelitum Karbi lameramai tiripia hin pen abangke pini arani apana bangke purki morani pusi hoklo kopia porlo pulo tante Karbi lameramai Assam amhang nga pathek lake Karbi alam pareng sap ni taban Karbi alam mo sini tirtheru re tikta pavir redanji popan sinan seng si laso kimang tengten pini Karbi alam Assam Assembly arlo aman apen na chalong na bangke lake lam so kali detlo ko sini tum lo che hok me asai lo taban Karbi alam phani si tamtu yak dengalong aman kacepalong isi arani pusi Guwahati di Spuralong Senekideng Angdeng Arnilo Labangso Senekideng akut Karbi alam pen ilitum AMLA Bangko Labangke Dr. Tuliram Ronghang Sar Sudo Ronghar Sar Lumsing Teron Dr. Habib Teron Lapen Santi Niso Terangti alang di tumabang ini Assembly long Assam Assembly semekideng long Karbi alam pensi semekideng la support sini tu ning karong nang cepaklan ni MLA tuman semekideng pon hegonong lo masili tu Karbi Anglong pen ke haidun MLA bang ho atum sitame adak Karbi alam pensi dak semekideng tame nenggetun lo selasu Karbi long perbangke ini tum Karbi jutang song hin beta ning arong pik lo ning kiarong alam the bangel son hilo Assam Assembly lan najir giding ning kan alo deang bong tame lan nona du bahelo Karbi alam dak Assembly arlo sesona arlo kanang yedun ceng labngening arong pik Binong lo Karbi. News report KarbiAnglongLIVE. Borjan constituency kang Borjan Havar jutang asong pen Havar Karbi rinsunim so rongaji thir thip adimaklong aphan hidipi longbui timung arong adungalong ram kipang thai sai klempang chengpon tanglo. Me along Borjan Havar jutang hame me pu janasing teron chunbang janasing tongbi Borjan vidising rat sai klembang rong sarlapen jutang asong klembang phubang phiatum chetongpon Borjan Havar jutang asong pen pinang an ajak dinglu labang su ki thir thip adim kilong jephan kidamtang KarbiAnglong Thomas Council ex chairman long kitimunga hutpen claim nang pangchengsi non ki khibom KarbiAnglong Thomas Council EM lapen MLA surjorong phar ki duo hut pachunlong no
Kado kabeladak song nim na pen political party chipu pepin pensi bangso jutang aparman nang klembom pangbom si piniarni anke nang chunlo. KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tiram Ronghang EM Land and Revenue in charge Amor Singh Tiso EM lapen MLA Surjo Rongphar tum officially asai ki klemalong nang kirap chitudun ajoini pachun ponlong lopura kiro lamthi pajirpon. Lapen pining sengkan pen ke bangso wujaru klamalong si Borjan Havar Karbi Rusim so rongaji ke talon pon puputa jana sing tiron pen than pachini ponthu. Lasomong pen ako lena department na tulo IM dulu Amor Singh Tiso tang kilo. So Amor Singh Tiso nang pen kilo to ma IM. Alang li kepaduk sil nyel to ma fan la so along li premium ka joma je fantame alang li si la VDC chairman na tum pen pare ding en pang tang pasti cepat tu bertini tu mana sesuatu yang macam kata ni tu nak itu. Tapi lalu bang non nil itu mal bang ke Korea saya kahai tu macam itu NOC NNG itu nak range macam lo. Di bion nanti kita nil tu kat dua kita nil tu alu tidak ni tu lah sub kita tu mana itu malu kan itu. Jadi ini lang tu tak tahu tengan tu bang ke. Dak range yang charge by do BP lagi hai PC kita melang lepas ni tu information tu. Cok tu nak tu mengklaim kita macam ni. Dua tengke. Nang tu klaim pun ini tu bangso aram ke patong bangki cek tu. Dilai pen bijoy rong pi KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok Duarbagori MSC constituency under diring Shivaram Tirang arong amikar Puna Inti lapen achor Rosmi BPI hemtun atum kiduk thektik pu arjulong si social worker Prodip Tirang ningke mepen kirap ke pajerdam lapen ahem ki kimpi je phanstami ting lapen tangka ta kira pajerponlo bangso tangka ki pipon rongsar diring Shivaram Tirang phan social worker Prodip Tirang pen arideng pidikang si ahem ki kimponji aphantami than ponlo lapen Puna Inti aik Ramsing Inti aphantami lasokam ki kemalong kachirap tunje phan than ponthu hala Shivaram Tirang arong amikar Puna Inti lapen ai Ramsing Inti ningke mepen hem ki kimpi pon Prodip Tirang social worker phan kachuru pajerdun inti lapen Puna Inti aphantami hem ki kimje phan 3 bundle ke thok lapen sangdali tangka tami pajerponlo ingtia hem to natum tame hem ki do thai ka bipin ki song gi boya hudla puson nitum aphan nangkirap thekapot churu pon pusi kaningji paduponlo ni ke misal choro lo an em ke do tha ke somar pen ki cham ki chi jo an arli lo jang bote ham hem ne kadang ji em do nang tum de theng lo jo o so sa tau to uni del somar ki cham pen jok si jodi la ni lam na pu ni bang ni li lam nang ta ni tabe mari ni ki ngati kok accident po hedi rap the ka ni so pok elo ha ji chu ke so dug lo tame rap the ka ni li bang pe theng long le ave dabila no ma pa ka hin dabila no nang tum cholang somar solo so bahini so bahini News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain Koraisi Borjan constituency angkang HDP Borjan Development Committee pen methang sai hemalong phirangkia mai ke phapon BDC me phu Chris Rongphar chunbang Chandratimung Horo Tokbi Dihin chunbang Kolom Singh Tirang lapen BDC klem raperatum chetongpo Lasom si BDC pen ki jongpo na ke Borjan Havar alongle pinang an arong along han katiki amen pen mia tumaphan longle ke pek pondo labang so puthak BDC pen rong asar phan lo PC pachiterek ponbom adun thu ki jongpo non malom jasemet Dimapur border hoi malong le pinang an arleng tumbang pen longle ke rai komamen pen rong chukim school hospital ki kim padolo bonta ardo bang longle ke jorlo sai si claim sai delo lapen lahurijan PRF reserve longle ta kupuson si ke pang thai ler long poplo BDC pen Prabjin pen authority department of memorandum pajerdampo Rasi Borjan Development Committee pen longle ke pajok jia phan ke chesong nang kokpo lapen mithang hijanang bongta chepang taxi chepakeng nang kokpo puta BDC ame phu Chris Rongphar lamthi sodak pen pachetak pon Nili tu mana punya mangalatung isi komiti cibonai nampo lapen ke long le chat jolong le pula tu
Jepun naik nampak pula. Jor bang le. Apa yang ajeh arong along jadi ni jinsu dan ada ajeh kalau along lagi sing bang ke lasong lo. Je lah hai ke mene pini asa bakan along le pini along le pada lamene. Poisa ka cuan dia pan lok sila komiti tu poisa ka curung pan mati. Orang ke ini thang lo bote proyek lo. Sita aku isi bang ke nong ke hem hai kim lapu la kalau pini yar sarem na tadi thelong lo nani tu tadi. Engkau lagi nang itu nak cino rekod tu kakak bagan along. Muanisi alam mami bal pilo army tu nampak dulu alam tak lang lo. Lahir nang dulu bote eviction le pobo. Eviction lo bote arling em eviction ada puli pobo. Engkau ni lagi aku koi le pobo. Sarkar kan masih tak cari minta. Tuliram rong hang doktor tuliram rong hang kacaria sarkar arling masih eviction ada. Langsung nang lidi mula ada. Arling tu masih mati nang lidi tu ceklo mula. 20,000 kan dah lah tu. Poisa ke rong sudah hai along le kipi. Ni lah si asurit. Nang klaim nang klaim lo Borjan Anglong. Tidak Borjan asal dah kacing kimi orang ni macam kopi ni dah Cina dia lo. Nah sini tu ke cicak on sini tu lah so press meet tapi ni kibi lo. Lapan itu ke konti, nulo compromise ni lo lapan. Lagi le ceteng ni dah ceteng dia pun orang ni dalam dah budget teh. Bangun aku lah tu ke mafia tu ke. Kopi ni pula nang landing dia lo kan itu hangga. Coba lah. Yang itu dah ready lah sih. Ready lah sih. Lalu apa yang lah Borjan asal, lah sumi amai pe ni cunung dilo. Top kadu bawa Borjan asal. Mana nang cerap nang po. Nang Borjan itu dilo. Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok Duarbagori MSC constituency under Diring polling station under Sivoram Tirang aromi kar puna intia hem tunatum kiduk thekti ka jok kirap kachahangpon. Lason si phirangke tum kiduk ki songadima klong mate ahem humri damlo. Laso hu don pharu don suri sosedo. Lasong bong pen kiduk nai mate ahem arit kavi ke puna intia chor rosmi bepi atum ahem tun henlo. Lapen Duarbagori constituency long pen ke number sialong si dolo kiduk nai ke la sining ki mia bang phu bang phetum rap tam tha la pen Duarbagori MSC anparta education ni emricha tobi na listame prabjin pen ravek thapusi ni letum Duarbagori press club abitum atum pen KarbiAnglong abirta chatai long pen pachini ponlo athimanon ke barnapur vichengviriapur ajur kisangjia thain tawe la pen lapu atipi tadu to bpia hin pen Richard Tobia Pon Chuning Ripon ke Prabjin Pen Hansu Pipajir Pon Sonte Misenji Pusi Chuning Ripon. So hem phadang tum chini dun. Kon ka chipo dun. Chipo lo athe nili tum ke nisolo. Hem nili hem solo lake. Nili hem solo. Lada aprang mana daksi du malas. Aprang mana daksi dolo. Kalang di. Awak aprang puson. Awak aprang misen. Awak aprang misen mani hala pinso bangke bimarihi. Bimarihi. Tapi people sila pian wai jia mukha sokar pen ke kirona hormu hem suai tapi people sila me chini dun manam tu. Ana ni lita chini ni dalo. Dokumen pini choi glaba ne. Dokumen pini ni ke chokla. Ration card ta do, ID ta do, Aadhaar do. Itu lah diring log lo lason penang anadim do APHLC, Congress, lason BJP, lason kecil hak ta IPD titi do lason a problem dong itu kok ada. Chini dun de dalo ni like athe. Dong ke ave bela plak plek ave. Ave di, dilong di. Dilong le. Antela puana kiduk lo nani hem soup lo. Hok lo nili to hem soup lo. Nali tu hem soup ha nali hin hoi pen nali hem kani ponche ke pu ponche. Hok lo nang le tum nang ar lo nili ki pu kang tung the ke la pu lo athe nang le tum anta jo hem thek long lo. Nang le tum ta chini lo enke la si ake hai recha stock bi phanta las nili korpo tum phan akiduk ki sung long bang lang dun te. Pojasi nili ni mathala. News report KarbiAnglongLIVE. Muniram Teron Pen Basa Ping TPSOP Serjilin Teron P Higher Secondary Asat Lang Surihni Ra Enkoratrok Commerce Phan Trok Sirkebra Pli La Pen Finance Phan Trok Sirkebra Sirkeb Assam State Along Ki Undunajok Havararat Karchompon.
West KarbiAnglong hamre nong sapi ambinong rongching thur ing tia rong mekar muniram teron pen basa ping tipia so pia klengsi serjilin teron pi aning reset abang pi Nagaon Concept Senior Secondary School pen pining surihni raing kolatro Higher Secondary School angdung kiti asat lang kitokalong school to paralong pan trok sirke prapli chepalong dun anparta Finance Assam State Highest Mark Holder pan trok sirke prasirke kachepalong dun along English 88 Old English 96, Finance 99, Accountancy 96, Business Study 91 apen Economics 68 chepalong dun si hamdan nong supi pen kechenglok West KarbiAnglong angkang pia phan nong mi kewan pia jok havararat chitu si karchu jaime dengpon Serjilin teron pi pen charter account akimang do pusi phirang kiang no chepaklangpon Muniram teron lapen achor basa ping tipi penan sota boiler ke pangreng lapen ao ka chojor pen si serjilin teron pia phan lu pachari dun bonta anso se angsung ang deng ke chali dun je phan thidum tangka kadure du koklu puta apia potum pen che thanlo KarbiAnglong Thomas Council ke chari tum akimang teng mission anong nam ke wan ke chali hina phan akira pidun ji phan apia potum chuningri Tangti pini serjilin teron pia phan kar chohut inut pen inut lamthe ajuik sina Nilota pune hinota pune amat dan popai lo usu tanang kabor ipi kusi lili kacemo thalo lili kedo penne kapachal nilong laputa kali ta anpen kabor ipi usu tanang achar lipi ani kemi penne joksi rijala bangke nini tanini samlo amat non apa kena hokta kita jadi panadang kena itu mesti sila exam non lah CT exam nang papi genda chicken teron tu sampai kene metric la bang kene da Kamren Don Bosco High School pensiri engke HS la bang kene Concept Senior Secondary School Nagaon pensiki engke HSuni ke school la ke 94% engke finance along State Highest 99 dong pan main gitu la bang ke chilang kasi kami la ining hang apo si chilang po kopi mai ining hang la si follow nang po ke chilang paka anchal nona make also fan ha ke dam tang an pen ha bihe pen ko tala fan ma ke do chilang hoi putan ni tum ko nang ta pen ni tum ke chongda da tum pe nang ma la hol samar da man ke ka po he fan ni tum chilang nang porbi khoros ba ni tum ripidun tisum se ko an chongda chotelu pan sita also mar fan ni tum lu chilang ta toya porta ave lagdun porta ave esta ne also bang non nang ke unti bang ke misana joini si tu mang ta ko ai ni ning chipa korong lo asinon ke toy dun dia phana bang ta ni tum ke osom pe ni kamat hamren pen danieling hi KarbiAnglongLIVE Phulonia hawar pen tibok terayarat kiso dera tum joy ke pen se ka chelang longja phan ma thapon sing Phuloni hithialong medical diagnostic lapen multi speciality clinic kangpupon lasam se ke damtani Phulonia hithi national highway inkora sirkep arai mate reng bonghom siwasaram vidya niketan adungalong medical diagnostic and multi speciality clinic kangpupon Bangso multi speciality clinic along free home blood sample collection home care services health checkup comprehensive diagnostic services avarsai piponji pusi thanpono anparta pathology hematology biochemistry serology histopathology microbiology radiology ECG he hoya warsai piponpo anparta kiduk dar hemtun atuma phaning koi anam ki jum pen se chilang ponongji lapen ki so deratum se ka chilang ahem an kidamun e tum phan kilometer troxi angbong abangke home care service tame pidamji mate se langdamji puta singbu tongbi lapen achor sangpi ka sang kopia tumahin pen thanpong Bangso Clinic Kangpu Ponalong Aluhiaman Pen Biren Singh Terang Dr. Babu Singh Tobi Dr. Prodip Ronghang Dr. Bikrom Kiling Sangpi Jorna Terangpi Lapen Pinangan Manpeng Gidotum Lapen Adonarapatum Chetongdun আজি এই মেডিচিন যিখন আমি আজি প্ৰথম উদ্বোধন কৰিছোঁ এই উদ্বোধনত যিখিনি সা সুবিধাখিনি আমি গোটেই ইয়াতে আমি মেনশ্যন কৰা আছে মেডিচাইড ডাইনলজিষ্ট মাল্টি স্পেচিয়েলিষ্ট ক্লিনিক ইয়াত বহুত ধৰণৰ সুবিধা পোৱা হ'ব আমি যিটো কাৰ্বি আংলঙত যিটো আমি
পোন প্ৰথমত তেনেকুৱা ক্লিনিক প্ৰথম আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোক গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধাখিনি আমি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে ফ্ৰী হেল্থ ব্লাড চেম্পল কালেকশ্যন হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আৰু হেল্থ চেক আপ কম্প্ৰিহেনচিভ ডাইগনষ্টিক ছাৰ্ভিচ পেথলজি হেমাটলজি বায়োমেট্ৰি চাইলজি হেটোপেথলজি মাইক্ৰলজি আৰু ৰেডিঅ'লজি আৰু ECE ৰেডিঅ'লজি বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই আহি পাব এইকেইদিনমান পিছত এইখিনি সুবিধা গোটেইখিনি সুবিধা পোৱা হ'ব আৰু ইয়াত 20% সকলো গাঁৱৰ ৰাইজৰ চিকিৎসকসকলক ৰেহাই দিয়া হ'ব পেথলজি হেমাটলজি বায়োলজি চেৰলজি লগতে আপোনাৰ ডায়াগনষ্টিক্স মাল্টি স্পেচিয়েলিটি মেডিচিন ডায়াগনষ্টিক্স এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেইখিনি টেষ্টিং প্ৰচিডিউৰ্ছ লগতে চেম্বাৰ ডক্টৰ চেম্বাৰ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি ডক্টৰ ইয়াতে এভেইলেবল হ'ব লগত আৰু আপোনাৰ পেথলজিকেল টেষ্ট অল টেষ্টত আপোনাৰ 20% ডিছকাউণ্টৰ থাকিব অল কাইণ্ড অফ টেষ্ট নেক্সট আপোনাৰ টেষ্টিং Dong mukak pensem sing di KarbiAnglongLIVE. Pinya berta kalau ponsi kang ton paniklong kardo.